Somos el equipo de Look You. Estudiamos juntos, trabajamos juntos y cuando nos dejamos incluso debatimos sobre moda y tecnología. Nos une una idea clara: mejorar cómo compramos ropa. Arropa online erostea guai da, ondo geratzen ez zaizun arte eta itzuli behar duzunean. Denok ezagutzen dugun arazoa da. Denbora galdua, frustrazioa eta arropa mugimendu alferrikakoa. Baita askotan ahazten dugun ingurumen inpaktu bat ere. Por eso pensamos en Look You, una app que te permite probarte ropa desde casa gracias a la realidad aumentada. Sin pedidos innecesarios, sin devoluciones, sin dramas. Buscamos reducir el impacto ambiental y facilitar la vida tanto a clientes como a tiendas locales. Look You online arropa erosten dutenentzat da, lehenengoan asmatu nahi dutenentzat. Itzulketak saihesten ditugu, neurri gomendioak ematen ditugu eta esperientzia erosoagoa eta arduratsuagoa bihurtzen dugu. Dugun prototipoarekin jada ideia probatu daiteke eta lehen iruzkinek erakusten digute bide honetik goazela. Gure eredu ekonomikoa dendekin elkarlanean aritzean oinarritzen da, harpidetzen eta publizitate arduratsuaren bidez, apustu errealista eta jasangarria. Comprar mejor sin contaminar más.